Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hadin sau pusan snem kat lais ngi tik da ka jingkemen bat ka jing e ki pai ba jong ka Mairang Civil Subdivision bat ki pai ba jong ka West Khasi Hills District kila ya khlat no la ka jong ka district Henry ka wei ka jaj pen reu kumban su pen ken mau hang ni la pen kha ya ka West Khasi Hills District ha ka arpu pratrik ubnai risau khat khandai spa hanyo pun reu ka baladon menta sau pusan snem ha ka ba ka Mairang Civil Subdivision ka wei niki artli ki Civil Subdivision kabadon hapo ka West Khasi Hills District. Kat kum ka thamay khubor, layatho bahakato ko por, haswa ban play ka West Khasi Hills District, house nem khat khandai spa hanyo pun reu. Kaladon ka jingdawa, badai ban bu ka headquarter hakasnong Mairang, Henry kata ka jingdawa kala pulom no, klem saiso. Layatho ru bakaladon ka jingdawa, badai ban pia artli ki district hakato ko por, kata ya ka Mairang, bat ya ka West Khasi Hills District Henry kaneru kalapulom no Haus nem khat khandai spa hanyo pun reu o menteri rangba barim ka jilla usal seng si marak ula kular ban kinteu kerdan district ya ka Mairang Civil Subdivision ya ka ba ansale lingba ka 9-5-year plan Henry kaneru ka klem saiso hakato ka por Bantip kampanya susu tongnya ngap ya ka jingya keren jong ka Batisi TV bat ki reu pau khmat ka Eastern West Khasi Hills District. Ni kong na kalian juga ngapan pau ka jing kemen ki songu kantam ye gini ki sitting MLA ki jongi kamu nang ni na Mairang ni ba met ba lingdo belong ru haju por speaker jong ka Misalia Legislative Assembly nang tai ba HB nang se ba berol mi khat e ju komu wei na ki ratba jong ni ka dong ka than jongi badairu minister hagani ka sarkar MDA pemerintah kini ba ngot ke laya budin ya ke ba na do miswa ke je ki na ka ni ka district ke bala power thai ni ski bat ni dokumen sipune ba ni district kan sa urlong bat an sa pen bana paj ba inaugurate ya ka the chief minister kemudian tip rengkat begini ki menteri jongka sarkar MDA kamtambu local MLA nang ni iba medba lengdo speaker ba hakasipu trik nilai yo jingtip ban inaugurate ya ka district Batuma ti ngi ngu kumangyang tan ba kini kirang ba kilia budin ya ke ba la stang na do mensyua ngai ba kiwe ruki ya don mentah dan rei naklen jongi rungi don la jong mentah ngakum u MLA jong kasnem arajar arajar lai hadu arajar pra hadi por naklen jongi kum ki nonyalam jong ni ka dong ka than Mairang hang ni tu por ka di Mairang ka susi along MLA jong ka ngilia rei bor ba hi ya ka ni ka benta di suai kan ni ka long ngi nak ban klet ya gini ki nomik mat jungi ki bala khlato ne patai ta kalong nadu iba fula rengdo ngi kan ma khasnem nyopen rio ka por ba wan inaugurate ka subdivision hangtai ki ni Mairang Civil Subdivision kaladon gi jingra lamayong na kalyang jungi ba fula rengdo ma balai ba nak ban create district hangdi kumka headquarter jongka West Khasi jadi kejimut kalong ba ikwa baka district hangir ke di bantuan nadu itu por kalong ke jing plan rat ba jongi gini alam jongi bat I ba pular im sungsuk kemen bat I lapan pau ba beli ba lada ai ke West Khasi radi ben pihak nadu ke por hi wat ya ka Mairang district den pihak atli nama ka West Khasi ka he ba tu por di balai ba create no atli kata kalong ke jimut jongi ti ladon kata ka jingi persah kata kupon ti kumurang ba hi ba im jingmut na unta ka jing ba jong ki pajba hakani ka dong ka than jong ka Mairang berhoi ti kuwa e kata ka ti to kam simla urlong rei to nyuma bila dim stu ba ladon ke jisu the na do kata kupon ti ka wan sa ka jing ka pali jong ba kedor ti ba kedor le ta ti kupon la form ki ni ki association ba pair ban
ya seprang nam ta kan ye jing demand ye ka district ken ma tu por ka don ko ka seng samla jong kya seng samla hi ma khaso pra bla form da hi ma hi ha ka ba ha tu por ki bu enga kum u president jong ne ka seng samla hi ma khaso pra iba development nongsi kum u secretary ka por snap khnai phun riu da ka buram aga khandai phun riu ading ki jing wan long MLA biang iba kedor nama irem no bi prapulai hadu prapupra tu kendai pulai o prapu pra pada hadu kendai pulai msim long MLA job biang hau kendai pulai ma te hausna kendai penriu kadang ka function ke bahe bah hak bang rakhe ya ka jingdap cispa andru arsnem jong u tirot sing jingdap cispa andru arsnem ka jingklat no jong u tirot sing function ke bahah ni po matirat hadu por one chief guest uni u salseng simarak menbau dang long chief minister por bagi dor ude hu minister te hadu por labu ya ka memorandum bu tu por kalong namta ni ka college jongi namta ka operation ya ni ka Mairang civil subdivision saka district te hak tu por kumban chup kema fi ka don ni ka bor nga bui hak bangan chipuli kumni ke bau kular hatu ka snem nai punriu ka mur hau khat new tarik Julai ka district economy claim da don ka ni ka kerteng jung tir sing tak buram kami ke jing e ya ka ni ka district lingba ke jing rakhe ya u tir sing jogi ke ya ka sem ka marak ular kumni ma ngan chipuli ni ka kubor Mr. Marak also assured that the demand for upgradation of Mairang subdivision into a district would be considered in the 9th 5-year plan due to begin next year. Kamu mat nadu tisnami, nadu kendai penriu. Jadi kendai penriu kam long ban sale agi wisnam banwan. Jadi kendai penriu kadang kani inauguration, jong kani ka kendrut PC baru ngia kenal hang dia po kendrut. Hakabana kalian jongi kum ka seng samlah ka sopra. Membang adang long mengatu presiden dekat ba lung di Balman bang. Tingi ai ka memandam hak tu por yo kalat ban presiden yang ni memandam hang dia po kendrut. Hakabangi penken mau ba hak tu ka senam ni penken mau ba ular ni ke subdivision ban upgrade seka Mairang district tu balai pemelian ai kata dia kan ni kebenta hadin ba layo banyakan kita buat ki record ani nga dimahi i ba bonus ba i ba development nusi kini arut ki sanya ni ba kini ki kam kilayat lengba ki jing juba jong ke government kalian ke government ka pha sa commissioner secretary education namta ka college namta commissioner and secretary political namta ni operation ya ka Mairang civil subdivision into a full-fledged district. Nangtang di Maru namta tu ka PHE te kani berfak lalek bagi action action. Te hak tu senam na uram hak tu por ka Mairang jengi kini ka than hi kini ka dong seni ka don bai tang ka Mairang block. Badon ka mau tharisan. Di kumnu ban le ya kata kalong la kumnu no de bendon atli ki block banyo ya ka district. Hak tu por Padon kini ka motarsan. Tang don tang kini ka Mairang CNRD block. Di kawai tang kawai ni sutu bakalong ka ba tang bang ya ki ba ya ni ka benta. La kalong tang kawai ka block ru ka mensim jing ye jong i pat ba kalong bangi don kam ban upgrade ya kini ka Mairang civil subdivision. Di namar bampat don ya kini ka block sakwai. Di kai ka jing ajumut nakalyang jong usaseng bat bagidor kalong ba tenang nang ya penbiang infrastructure hakabaki infrastructure jongke district de bentan ahni that's why they takadaw baki dor teksnem u sa set up ya kani ka Mairang Tirot Singh Memorial Hospital kani jongke district ajisa ka West Khasi Hills kampat don ya ka 100 bedded hospital kadi tang ka Mairang hak do por bala set up namar kani ka district hospital. Jadi takadaw wood hi kelas nai ketika ya ketika hospital hapo Mairang hakaba ketika cispa jingtia badan cispa jingtia komut jong district tiwi kam rule nang upgrade sa hati por
Di kajar khat ba kawan no election kena bupra bagedor pada hatus nam I khat no ni pateu snam arhajar 48 pendap ikam. Di wano si bara sorani kum MLA hat ko job I by election but ma iru I persang hi la ka jong ka boy ka bor beti snam tang asnam tam asnam siteng nei niru MC hi kum no ban le nam tangga district. Jadi ketua pada jom na mga kum MLA jong snem arajar lai but hak tu por kum no ban pen biang infrastructure dalam bangi upgrade na ikan ka PHE subdivision into a engineering wing hak ba ladon lo jong wi di kata kini ki ke berkait la nang pen upgrade ke office ong nak kementak kum ka Tirat Singh Memorial Secondary School ni upgrade saka hire kenang bat penibat ka nang buon kini ki hire ba hang tur don lang bagi office staff nang tas kini ka DI office mensuat don tang DI marwe ak po jumi pada kum ngile kalong ba ki de dan ru bagi SI subdivision ki kini ki sub inspector hak ba don laingot sub inspector ko mot nang penbiang kini namat ki school ki nang buon ni don kam ya DSU mo lani inspector of school hat ko por ni khat IS mentada DSU. Di anang penbiang kemta wut nyala MC nak bentak di kapor. Di haka juga poru de hatus nam baka parti kongres kala ai sagway ka blok hang te po mautarasan. Di dei takadaw mentak la subha bano great ya kani ka Mairang Civil Subdivision namar la don artali ki blok. Kamud baong ba yob great ya kini halon artali konsumsi. Ni pinapay bahahi kalong nak benta artali ki blok. Way kemairang sinardi ar ka mautarasan sinardi blok. Tigini artali ki komban ban penlong ya kuika district. Kalong no kumba ono ya sena presbytery. Melaban sena presbytery, melaban penmi presbytery lem dadon artali ki district. Lani ki parish don kam ki sub district artali ne artali ka badai tum kaji penyajuki. Lani ke sinot melaban long ka way banlong penlong sinat lum dadon artali ne lightly ki presbytery kaju kaniru kani ka district hangni hak ba de bendan lakmenu artali ki blok dina kan takan dia pada ka buram na sulu sikona yakini ki sitting MLA menta hak bangla ong ki mena ngadu I ba medba I ba rolling nasi hak ba dia ni kini bat menta kani kam telah blok ni semua tu nak ba kini ki beri jungi Kiai Budin, kim penduk dah. Kim sengihi ban Budin ya ke ba kini ki longsua miswa kini ki MLA ki ba mensua ki bal klana ne berkai ban manga berbara ina ge don hadu menta ngiru ngi don ke bentak bakrau ha kumno ban le ya kini ka district. Tidak beberapa ngapi ngadan hang ni pok ka college. Paling set up ini college. Ban peti ba di bendan alai tadi college. Kat banwan ke district ngi de ben Pedi kita kisen ba mangiru nyala roy hakal yang jong kajingan jitip hal yang jadi school di college nyala don lightly. Mentap ya kan sepang tak sorata ngomong ye ndai tai dan don tak ka college. Kat bahang di badang ya don lightly di college. Ke west kasih kita don nang artli. Tak kalon kum ka Nongstoin College begitu ka St Francis. Mental ami sekawai ka setisa rilingam ka lingam Presbyterian College. Kienrei ngi badang la nang ya cikamat. Beliau ni ru sentenat bagi MC nama taga ni ke district dilanang ya leki kam development repair nak minta kumno ban roy hakil yang baru di hangi kumba plai kumba pi ang mene bangadi ru atat menteri totip ban nakal yang usim bagi menteri lalum ye ki saudar baru khat ni ladon kata ke meeting la asin ya penlong ye meeting hak ba berok kini saudar war kita ki temri bahairu kita kuat ba wan lang sinisa Mairang kum ke hima khachopra kum ke hima nongkhla iti benang thina temru kita kuat ban don lang bakanika new district dan new district ba mai di hakabadi ni tingim la bano ye namar ba ka bor ke long jaga di ke presiden government menta kasong haki karai gumno denrei ka ba kai badon kame ngi pa ba kalong ba kum bangi angnut bat menta kalong bangi layo ya kini ka district di Kulisibun sai sen yo ba medba Kulisibun ru di ba brol hawai kan beklek di NDC jungi bedon bentalang ru hakum kini ka ha kini ka por kumi ba bats Cameron siang MDC jong Mairang
bat iba jambor nang tina po mau tarasian. Ti kita ilong i malumala nakaliang chunga. Dai tutip ba nakaliang buni ki don gitu GSC la kajong jing diman ti nakaliang si imru la don la jong ka diman. Katar de kawai nga so ipin mene tadi magi ilong bangi nang upgrade no pai infrastruktur baru khat. Ti hari ni kisna berada ti imat ki office tomorrow kimdan. Ti henrei da kajing wara ini kan new district tutip automatically hi kalong ba kin hapdon ke office jong ki district. Labi ong ya ka liang ka soil ka hapdon la ka jong ka soil ya agriculture ka hapdon kini da di menang upgrade ding sia menta tambalong kimpat lap le si kemudian ka menta kalong habawan ka district means ka bamut kalong maidon kam UDC way baru SP nang ta ka office jong ki school ki college mi dei bendan kalong district school education officer DSU ngi di bendan nang ta kumbakli ki sports ngi di bendan ujong DSO Ndi ben long kong mau kerbat ma tang ta ki lang sio tumai ujong ndi in charge be na po non strength ngim kwa ya kata na kaliang jungi ndi ki wi office hukum kanika water resources hagabai ba broli long minister in charge of no ya la ka jong ka chief engineer hangni po kayu ka karang ii hangni po mairang rano ya kanika solution chati san po kinsir ko piang ba hakajing i jonga ngai ba nganong kumno ki ai keteng kata ka eastern west Khasi Hills dai tikani ka keteng ru ki ong bentang pen bena pajba tingi officially teng padi i la ka deni em sukumta tinre haka siputari kin sapen bena pura ya keteng nang ta ke demarcation nang nu hangno ki ki sinong ki bahab hangto re habe ni keteng banong ka ta ka eastern west Khasi Hills ngamdas nu hanga kan ngamdas nu ya haba Mar biapet ya ka jinglong ka geographical map tapi pe ya kini ka map jangan Meghalaya jungi agaba angni ngada ni ka map angni pe ka mairang jungi kini ka mairang idonang ne pedeng kalau kini ka Khasi Hills ma Khasi Anjante Hills kini ka Rilum Garu lain Garu Hills pina pe ya ka mairang ka don ha sentar jung ka Khasi Hills tingang aling ngamot try kin ai ka teng da ka Mairang district namar bangi upgrade ya ka Mairang civil subdivision. Nama kisulong just upgrade. Nado gitu por ni pa upgrade ya ka Mairang civil subdivision. Te boleh mcu ai bet Mairang district. Te la kemi hon ka taru to ai da ka we ka teng namar pindapai ya ni ka map ku mangal pi pi mentan ka Mairang jungi ka don ha pedeng ba jong ka Khasi Hills. Te boleh nyam ai da ka central Khasi Hills sabiang naimi tu kitin west. Namar ladap pihak dari ke west, ngiladon ke jong district. I bet central west, dan central Khasi Hills kan kam, jong pedeng kat kum kini kamam. Nama piong eastern west Khasi Hills, la shine da ai sa kamok sundut pin ai western west Khasi Hills, kam da yak, kam da sultanat ba. Tigidan ba ang bade balim ai northwest Khasi Hills. Kata lele kam apply, namar balay ngim sim kata sti tem sti ribhoy. Ang nok kum ka pada kema wala ka hab hima khatso khra la ni hima mairang hima nongklau ngim sem tur sidustu ke banta jongga northern part jongga ni ka map hangni amar ngim sem le chedu raja khmai ngim sem le chebahal bilari la ni ki maudem ma ngi sem be tangna dongking ding ka santar bek dongking ding hanti atem jongka ni ka nongklau jungi nakalian jongga hinga tong num khnyum ya ka teng namar ka jing jaga teng kalong gini ki bor ki bahajrong aka bangidan ka mata kalong ban upgrade ya gini ka Mairang civil subdivision saka district ya ke jingyo ya ke district ke jingkemen ngam tharai ba ondon manu ban persya ya ke jingyo district hang ne Mairang ti henrei ta ka wei ka ba ngadon ban ong isi ha ke jingye dei bat ka kerteng ti hangai ti ngasu ba kerteng tekam su ya ha ne kala kelain pala kerteng tingam tip manu baya ai jingmot ban ya ai kata ka kerteng ten ri nyim don pat ban ya ong ba an ya persya kata ten ri la dalom hi ke bala ka bomot ni su dei ba ka kerteng hi kanda su bang hi habayo ek district mon ngina su bang ru bat ka kerteng hanga ai ga don ban ai jingmot balada
lada laban pediang balai long distrik Mairang long. Dan lada smudai pati ke distrik Mairang pati ngasmudai banong bet ka Central Khasi Hills distrik. Kata lesi kan long kabangin labannya diang luten. Banong kata ka east and west di ni kum kata ka kerteng semua lain palat. Northwest ngimdon kata ka apa kata ka position bangin ngimdon ha north ne dang don sa kawaipat ka district ke jongi kari boy le sila da ni apa je ka Khasi Hills kata le kan kamde ha north dan rei hangi hi ka Mairang civil subdivision kam ha north ti pada pinpej hi na ka map jo ka Meghalaya ka bot ka pedeng jong ka map jo ka Meghalaya jong kari Khasi jongi kan deka Mairang dengan sudi ban ai jingmot bahkan deka subdivision kepada hang ni ke ba on sa upgrade sa district ka kan kam sudi ban ai deka Central Khasi Hills district ti kata ru ngas ngobak kerteng ru ka kham jam ka kham bai nei ti nang tapat ha ka jing dei bat kalenti ka ba penlong ya ka sorka ban penyo district hang ne ha Mairang civil subdivision kenika jingya kun banyo district hang ne ha Mairang kam desu tang hai por belengkot kan mau por badam samla mangi nadu por jomi ba kidos im bam kwai duar blai si de mai bal alam ningkong ha ka jingya de bat ka jing pen kre bandawa district ila da pen kre ye ki dokumen ki ba bon ba ka to ko por ban submit sa sorka ban pen kre na ka banta ba ka wi gasngi ka Mairang civil subdivision kan long sorka te kiwi kinong mi khmat ro kilawan dien jong ba kidor la bam la klat no na ka perthai wan kiwi pat kinong mi khmat nei ki ba makiro kilano ya la ka jom ka senyang ga jom ki ha ka jing de bat ka jing pen kre na ka banta ban penlong ya ka Mairang civil subdivision sya ka district ka Bapura ha ka wi kasi kata ka jing pen kre ka bala Slemba namar bangi sutho ba ka kanum sujia ne kanum sujia rengkap la ne kanum sujia hi por ba klemdon kanum no jing pen kre ne ka Mairang civil subdivision ne ka jia menta ha ka por ka ba iba met ba lem do ulong nong mi khmat ulong MLA ka jia namar ba ki wei pat ki ba shakhmat kila don yala ka jom kesenyang ka ba kila pen kre om no na do ba upgrade ki office kum ka hospital ka bai market door la pen biang nadu ka por jong i banlong civil hospital ka bole se wat ha nong stoin ka bar ka district headquarter kam padon den rei kata ka de jing yo i jinga jong i ban pen kre pa nanta wan ki jong i ba bolnes ru gil upgrade dia ka PhD nei office nanta kadon ro ka education department ha ka to ka por ka ba karkom trikam kadang red ba dan reha ka por ka ba mai iwan ila pen he penyar kum tu kum ba kalong mentah nang ta ki dan kiwai ro kum ka apa pirudi office nei ka bala upgrade nei na ka civil subdivision syaka office pat kiwai ro nei yo i kum ta ti nga try ka ba niya kemen lang ka ka por kalom ba kita ki jing persang ki ba ki nong yalam ki jongi ki nong mi khmat ki jongi ha ka jing ya don bentalang ru jong ki samla ki rangba ki nong yalam snong ki nong yalam hima ki beli trei na ka ka por sugoi pat te hendrei tang ka ka jing fer kalom ba ka jing le district ha Mairang ka de ka ba jai ni se ka compare na ka ka ba ni sha yo i ya ka jing pan district na ka jing kwa district jong ki wei pat ki subdivision ti ni sude ban ai ngoi uplei ba ka por ka biang nei bangi yo ka ni district mata ta ki de ki mo ki ba don bat ka politics ha ka politics don sibon ki dan rei ha ka jing de pat bat ka jing do jo ko Mairang ka to ko por ka ba ka mau kerat kerwat ka yo no ka district hang ni senda jungi ni ka dei bet tang ka ka ba ngi lap ni sem bat ka kalong
Bah kato kapor le si namar ba UMLA ujongi umdon haka ruling side te le si ka interest ke jong uru kamda don syakata kaliam ti wei mau bansuya rap no na selendet klamda don bayak side na la yeng ten re ka jing de pat na kaliam jo ka parti kongres ko ka parti kamdon haka liam jong ka jing job hang ne mairang ti kamdon lenti pat panya lecha kibor ki bakham hajrom politically le se kalabanya ten re banyo district kamde tangka kata kalian kadon sibon ba ki ten re la poino sakwe pat kalian ada jing de bat ka jing penyo district ka babot ka parti kanung la aban represent angta le like no tan kinong mikmat ki ba ki pai ba kila penjob Hagi di siapa banenu jari kata, kemairang, warla kadang dontang haka kerdan civil subdivision, lada pinian ujor bat ke district headquarter, pin yoi ba kemairang kalak hamlong, syajrong, haki babon kiliang, padangin pailile haka liang juga education. Ti ya kadeka benta tengi sngudei banai pa kublai, sngongo na ka benta kinong yalam, lada day kinong yalam niang, lada day kinong yalam hima, lada day kinong yalam haka sign hima sima ka politics, ka wamut kilayo ikam jengai. Tile se katakan nang yarap ban nang penlong ya ketika district ham ni, bahkan nang roy kam step, namar ba ki kila kambiang. Kenrei kaba nga smudei banya penkenmao kene kapor kalong mo kumbang hilap bagi don ki district ki jongi hadien ki post name ru kaba mot kimpat laban function pura te ki pe department repair hapo la ka jong ka district dang hap don hi bat ki parents district kaba ki mi ne kumbang hilap na ka southwest kasih syatai dam don hadu mentan ru ki ba dang dot ki department ki bedang hap function na kemi nang thena nong stoin ti nasung dei ban ong kumtai yo le se na kabda jongi ro la sai la dang ya poi ken mau le se la de kinong yalam ki jongi kim ya poi ken mau ki ta liang la dang in sia kemen no tang namar ba yo district te yo le se ki ba bon ba ki kin penlong ini bahadian bon snam ngendang hap ban lek hisha nong stoin lada ki nong yalam ki jongi kim pek jenga ya kene kaliang ti ngasudon ba de ban ong ha kene ka por ka khando mo kumangala ong meneng ya kemen lante ban yo district ten re ha ka juga poru ngidon ban ya kentupat ya ki nong yalam ki jongi ki badon mentah ka bor ba kin pek bagi baro kin biang kata ka district kaba ngilyo nang ni syakmat kajing yo district hi na kabenta upay ba obon kalong ban nang pensuk nang penjan ya ka sengsar kada hakajaka ban le chenong stoin ka bamot ngilapoy no tang mairang labiang nang ta ban yo district upay ba hi bobon khamtam ka juk ya be jingnang jingsna babon balang hi kikmi lenti banyo ya ka kam sorga tak re kikmi lenti dan re ban le kumta banyo kam sorkar ka sompat sahaki hakane ka sain perthai ka bahadu ka no kinla banwanra ya ki department ba fair banwanra ro ya ki post ki ba fair ban pendap ya kita ki pos ki vakansi ki badon hang ni ha ka ba lese kan wan ra ru ka jinghon la da omde ya baro dan rei wan ra jinghon pat na ka benta upai ba u bon hi hapo ka ka constituency ki jongi tata ka ka ba nga ayo i nang ne syakmat te ngamdon pat ban ong bahadu ka no lese ngin la ban ya yo bha ang tamo haka jinga dei bat ki kam sorkar ling bagi department ki ban sami nang ni kumka district
Dona kalian jonga kumwe ni kinong yalam jong ka party kongres aki snem ki blalik no aki jingar ya denti ka jongi na kalian hakatu ko po ila don ka jingdawa na kalian jongi akabi day ban kentiu kerdan ni barang civil subdivision syaka kerdan jong ka district bada ka tu ko po mo di ka sorkar yalam like a party congress apo jing long chief minister Dr. Mukul Sangma hadin baga government na katugapor kalaptan bana makan penkai katugan ni district apo ka state baro ko we bada ngitip igane nagaliang jongiru agar gopor kung kinongelam kat ginang don ni ka party congress ila dawa ba kala ide ba ko mayrang civil subdivision on kentiu lo sekardan jong district Batom tangka mayrang blok kongres committee bela dawa gitu po. Nagaliang ka mayrang youth congress, nagaliang ki organization ki prepare, kan tup ki KSU, ki FKGGP, ya ka seng samla shnong pendemyong, ya senjuk seng samla himanong klau, bat ki katukan ni kinong yalam shnong. Ngidang nuat adu kata-kata bagi diwa ke district, bagi kemilin tiru bahkan tu po, bagi don ni jingkermen bangin yo ya ke district ban kentiu ya ke marang civil subdivision sia ke kerdan jong ke district andai ki jingdawa ki jongi ling bagi jingi ki ba pher bagi jing pelong li jing satkan kim shimla boy shenu bat ha ka bakut ya ke marang hi naglang jong government kam shimla la ban kentiu sia kerdan jong ke district ya ke marang civil subdivision tingla don pleng jong ke jing kerman ha ka bidi bat kani namar ba ngitip ban create ya ke district kam de ba sup ya ka no government namar ka don kam ke jinglut ke jing sep bat kum taman penbit penbiang kin infrastructure ki ba pher tingla du don pe juga jing kerman bagi sim kemilan tisu bagi dang yo district balesi kelapan kelet ru yigi bara ke jingmut ke jing perkhat ke jongi kam simla rungshu ha ka bidei ba ke di benta henry ha ka por ke bompoi perkhat ha ka di ke snem ke bementa ke di snem arpoi lingba KMD government hakba wemli bodon burom jongi belong speaker jogam Meghalaya Legislative Assembly lengkap ba broading nong se belong MLA ban minister hapo di ke sorkar MD bementa apo Mount Harashan constituency kena presitom lagap taban dawa ban pinurlong yang ke jing ang nuot jogi pat ba ke bal slamba badai hakadi ke por ke bangim poi perkhat bat kani kala ja bat kala ulong pangitip bay kani ke district on suppletion age siputrik jong di bunai November jong kani ke snam bat nyihap banai ka jingero bat ke burong tam ya speaker jong di Meghalaya Legislative Assembly ba broading nong seat kibla tresitom nak ka ulong ya kani ke jingang nuot jong ki pat ba ban ngim ki pat ba mentangi dapat ke jingkeman ke bakrau ban yap sai kani ke sni Sipol terik kebanlong ke jingle kemen ke bakrau begini ban priang ban kentiu no ai kemarang civil subdivision sya ke kerdan jong ke district kebanlong ke jingmentoy na ke benta ke dong ke thain ke jongi bat khamtam ru ke district ke batmai bat khamtam ye ki khon samla ki badon kam ban wat kam wat jam balesi kan pli kalat ke linti ha ke di samla ki jongi kin ye compete lingba ke district selection committee link bagi kam ke balai bagi pos sorkar bagi apply bagi pos ki jongki batkan long ke jingkat ku na ke benta jongki ini ai ke burom ni kini ke nyalam ke jongi angot berkumju ya ke MD government bat kamtam chief minister Konrad Sangma ubala kenma perpang na ke benta ke mairang ke jongi ha ke pol bangim simla kni lenti andri menta ko long ke kamba ke bakrau bak ke balong ke jingmentoy na ke benta jongi ki pai pai boy ke don ke jingput din tambah ke jingput din ke long bangi don pedeng ke jingtu jingkerman bagi nang la ban yo ya ke district apa juga di mairang ke jongi nak lagi dong yalam je kongres itu ko da chief minister Dr. Mukul Sangma Ukraine Shai ba sisin ke sni ke mairang ru kan saurlong but Masalah berkentiu ya kemairang civil subdivision sekarang juga district. Anda jelas suaya pilenti berkata ke jumpi pilenti ke jongi kam simla poison sudu
bat ka poi ka por ba congress ka du noi ka bo bat ba kawan ka MD government menta hagi ni license nam tam mu kala persang ko batam bat ka lang jungi da ka jing sukman Ngatrai mata nama bepim dan show haka kongres deh. Ngatrai piladon haka wih pat parti dan iklai kesan lang ke MDA. Haka bidai bat ka jing bomla ban yo district ka jongi bat haka juga por habini persang ban nujuan ya ke sorkar bla lekno pada MD government. Oi kis kanu ke sorkar ka don hi la ka jong ka jingla. Haka kom trekam ka jongki ni nembenya nuino. Tenrei ke sorkar po ka jinglam juga parti kongres kalong kampun teligis nem bat niui pat akan ke MD government ke pemerintah kadang tang license siteng ni la bonong dan juga persang di kam ke bakal jongka hoi ban create ya ke district kam de ke basuk nomor ka don kam de ke jinglut ke jing sep ke bubun bat nakaliang jongka government ru aswa bat kan create district ya kan udah subdivision kam da perkhat ha ning kong ke platingka bat handai ya badon pat kamon kedua government kam don kedua ke jing nomor kilat ke lenti kidon abadon kidon ngelam ke basta bat ke basyampang dia nakalang jonga ngam don ni bangan keren handai ke ga bangadon kalau ban hapan su appreciate ke MD government ke batang kendiat kisnam handai kala persang bat nak ke babha naga beta ke state nak ta cai penriu ke jongi kum mangong ke nugu ke sorkar ke don la ke jong ke jingla kum trikam ke jongki bat kidon hila ke jong ke jingla bat ke ai ke ba ni bisar kalong nagalang juni pai ba kemudian sotho ke nugu government ke bakam la ban ya syakmat ha ke bidai ban mera ke jingkelan ni ke roi ke par apo juga state berokowe bat kam tamru naga benta ki isu ki bakmat juga di bagai cai penriu ke jongi hoi ni don ke jing kebir nanti ba ke Mairang district ke Batmai kan kiu state borok kiliang nomor sin pengilayu ala ke jongi district ke bomot ha ke bidai bat ke roi ke pan ha ke bidai ki bopun ki benta ki jingkela kemudian ke syong ha ki nongyalam ki jongi nadu ki officers bikin don di ke teamwork bikin la ek ban mora ek jingkala ba de jingkiu stat haboro kiliang ngi yoi ba Mairang ke jongi ki officers ki jongi haboro ki department ki don buru-buru ke teamwork bala da kani ke teamwork ke jongi kan ne ladang ila kiu sekerdam juga district le singen kham la mangi ban ki we kata ke jongi ke berit nagalang jonga Ka Mairang laban ong ke kitway jong. Ka west ke sihel hang ni ka balong pedang bah kai ke aga jiu ke jongi sisin bala create la dia thap mai ke nu district mi bikin don hi ke jinge ba sis ha ko por ba play mare da ban play numla ban piang lut na dong sedong kam tam ke infrastructure ha ke be department ke ba pher handai na ke benta ki ni ke ke jongi ka long ba na ke government ka sorkar kanang hapan penbiang suki pasuki tamagi khmi lenti ba kadi ke district ke batmai ya ke bon sapli ke tarik nam ta Mairang ke jongi kan long ka ba compare kanam suki palat kum balong ki we ke district habe nu jor ya ke jing trai kam ke jongi bun si na kapan pe hak mi na po nong stoin nomor ke jing bomla ya ban penbiang lut na dong sedong bun snap dan ini kimi lenti bagadi ke district ke batmai ke jongi hami po Mairang kan function ba kala ban trai kam pura ha ke por ke biang kata ke jongi ba ke jing perkhat na ke jongi Berikut yang bertahu jenis baik dari CTB melawan rak ya kini kebat kini kepor ada apa semua begin yo mansaki yang juli ya kini distrik Batmai Jongi ni dapat kejingkemen adu kata-kata nomor ba ke Jingdawa distrik ini kini kejing angnut jong pai ba jong Mairang ni berokowe kau kentup ya kemarin mau tarasan ni Broadway. Kini kejing alur kalau ke belas lem di kata-kata ban UI ya kata ke distrik ba Urlong bat ni smokeman hadir pada kalian sorka kala benar ban upgrade dari ban kentil lo ya kemarin civil subdivision sya ke distrik ke Papua
Tika ni kalau kecil kemen nak kebentar jungi hilang barok, namar kalau kebentar jung barok, amdai kebentar jung nu, amdai kadi kecil kebentar jung barok kinong sunong jong kemairang civil subdivision ni barok kawai. Kino gimat, lani kino ki development kibawan, laki long hakaduk kebentar, lada pihak keren sepang kejinguan jung distrik. Lane kinu gilat pendroy. Kenapa kini kin kelalong kimat kiban ya keren nang betang election. Tenrei habidi bakata ngi au pai ba bau unsung thu ngi au pai ba besta bun perkat nak betang ini. Ya mentahi ngin so ba lesi banong. Yang nut ban yi ya takasi ban play yang ada distrik buat main gitu ni. Pi har tu kupor kumangin suya keren, ni kum kamairang, ni don ya bau hikmat, ya i ba men ba lindo, long emeli tu kupor. Te har tu kupor kenmal bu araja kada, har tu kupor ngadang bat tang kumu presiden jongka marang assembly kongres. Na kalian kejuni aku tu kupor peringkat kinong ilam kiba kemat ngadang kemal kumi kong maduna lang state ibalong jelas ketri aku kupor jong ke MPYC nilai peringkat ban ayah ke presentation aku bidai bat ke jing dawa juni kum ke parti na chief minister aku kupor Dr. Mukul Sangma ha kaba ngiru ni penpau ke jing anut ke jing terang ban kintiu no ya kemairang civil subdivision sya ke district tenrei abang gila ya kendu abu ya presentation ang tu tenrei aku bakut kalong ke hi ini kawi kedau kalong ba na kaliang jong kamokorwan kidan ya UMLA badai barwal indo bodon nak parti aku puan dalam baklau dari minister ni aku puan te ngatrai ke kadang ka jindo sya UMLA lani sya minister ke parti bodon nak puan le si banyangi le si ma bangi ngimdan le si mo bikmat na parti tu puan te ka bapulong no ya le si ka voice ka kamklan tu puan ngiru aku puan ba ka jingiki district jong mokorwat aku puan kolong united na ka jingi simbentalang jong kipai ba nadu kisang balang ringkat ke jing trelang nomi kmat te katu ka peni ke jing khatho jong ka jing dawa district jong mokorwa tu puat ringi pat ni don na tu puat ni don ke GEC ka kenu kisang balang tu puat kiru ki don ke bentak ke kraw ban ya dawalang na ke bentak ban kintiu lani ban upgrade ke marang civil subdivision tenre ka bukut jong si ni ba ka mokorwat ma ya ka mokorwat la kintiu no sya ke district ka tu puat pi habong ke district la dei ke jeli ke bakam he ma ya kren civil subdivision si ki babon ki paiba ki dang hap ban ya kema la ni ban ya separate keleng na ka ta ki kam ki jam ni habe man mare senong stoy ya ban mare sya ke district ma district headquarter ban pendap ki kam ki jam te haba ke district la don na po la ka jong ka civil subdivision ke balong hande po mairang te kanihi katiara padu kata-kata habide bat ki ba ya ki jingdon kam jong ki ba bat ka juga por singila balong ka jingwan jong district om tang ka penyiarap tang hekikam office Henry kan yara pro lada kata ka district ka bangi ni yen sayo ka function ba kan yarap habib bon ki benta la kalong ha ka kai pateng la kalong ha ka yo kam yo jam la kalong ha kinu ki benta kan kintiau lot amar lese wala dedai hadu kinong riang si kelak hamjar nak beta juti ban kendo ya ki officer ki bedai nak district nak beta ban yo ya ki jingtip ki babnia ka bedai bakarep keriang mat ki jimetoy begini ban yo nak kata om tang nang ta pat ki ki department ki ba lese ki babon kim ju
poi le si mo namar bakala jangai pelat sudut nong stoin ri benta nak la poi mairang le si kan sawanra ke jingejan na ke benta ka government bat ki pai ba hapo kani ka civil subdivision ke jungi anda ngila ke deal ye kani ka civil subdivision jungi sha ka district pi habaya dei bat ka ngila padong ha ki kam business ma ki kam business ki le yu lepa ba ki dong mairang ke jungi ka ba kentuk ya ka mairang civil subdivision ni prokoi ki dei ki bril ki basta ki ba champang bat ki bateri stom tu kata habi de bat business jungi wada gini ki por ki melada bro ki bril jungi hajing sisa hang ni apo ka dong ka thai ni jungi ni duna ba si kita ki kam business mani kren mo lada ngi kren ni doyong ni dan doyong lada ngi kren ni motion ni dan motion Henry kebangi dan tangi ki dem ki kan soi Henry kani kanong la si ban pendap ya kajing anglot si mo ya ka jakpo jang baro ki nong sok jang mairang tenda i abang ilit keleng kalau burong ya kadong ka thai ni juni abang i ki breu keleng kilet bantre ya ki business repair na kani kadong ka thai juni la dang i pai su ki doyong ki por ba doyong dang lai pai su motion baro ki ba khampau le si mo ngila banong ki ba buon ma na kani kadong ka thai ni juni tinggal tharai ka jingwan jong district ka keban wanra yang ni yang kata ka jingkeu le singila banong hakikam business ya kata ngampala banong hadu katno kani kala banira ini namar kebun ne si ka district natrai ka kala banwan yarap ini ka sudai pe tengah ka kai ke pating ke belong ni ki marba mardi ka bede bat ka kiwi ki barit beria si Henry bat ki major ni nama nong major businesses ki doyong bat kini ki motion len bat kiwi tinggi bang ki bru ki jungi ki tang haba ni maret sebar na kumtar business to hak bede bat ka kerteng trai ni nam da so plai kata kadon hoy ni len ba ki platform social media ka jingi keren ka jing bombay jong ka kerteng ki omo Sepang kita ke Eastern West District mah. Te nakaliang ke jungi ngila berkat ngila tuat cumut ngila i haswa bakami kani ke kerteng ngila ya i lembah social media ki grup beper mah ki penpau ya ka jingkwa ke jungki ya ki kerteng beper te Henry ngamtip lah kani ke kerteng kande lani tangla ban penkelai kata ngamla banong Henry ya kata kerteng ngasung nganam sung bandong nganum sunang ban batai kuno Henry ke bangi so ban kwa banong tulong ba kajing angnut jeng bobon siapa ki angnut ya kata ki ong Kemarang district lani lada umlong kata Kemarang district ki angnut bala kumluk ki deban bu da ka central Khasi damar ba Kemarang kalong ka Penendo jong kani ka rikasi jong ibo ladang i pai sha ni ladon ya ka East Khasi ladang la pai sha setni ni don ni West Khasi ni pai sha thi ni don ni South West Khasi ni pai sha ni don ni ka Riboy district beri benta jong Khasi wa kiri benta jong Khasi ti ka barang kalong ka Brengdo resi la banong ka Brengdo jong ka Khasi ni so banong ba ki babon ki balang nadu ki samla ki samhai nadu ki rurang ba bat kumta ter ki da angnut di sima ba ki nyo man snow ye kani ka kerteng central Khasi nadu ki rurang ba ki bala lek no ru ki ju kren ye kani kentien ba ikan mau ki rang ba ki bakam sekmat jungi ki bala bai do jong play ki da angnut bat ki da kwak ba ka kerteng jong ka ni ka mairang ke jungi jong ka ni ka district bat mai ki jungi ki kwa la kuno mo bakande ka central Khasi ba ya kabide bak kata ke kerteng ke government ka bu ya kata ke Eastern West District ngamtip akado ke benta ki UI tingam kwa ban komen si lor kata ke song ka jing start jong government ke ke UI ke chongki habide ba kani ti ya kata smo banom ya benta ni da ba jing kemen hakabide bat ke jing yo jong ya kani district ti ya kata kerteng yang ingin saya keren mangin si pembek lada kapor
banda kalat kadang syah pani penbaik ketangin ngin sadang ekran lada kablo kasarang tai lada ekran ni kini kan North Cass Hills, not West Cass Hills ko, not West Cass Hills. Lada ngi perkat ya kata ke kerteng ngim ka jinso ko jonga ngam sulong applicable na kabenta jongi kemahiran ni namar ba kabenta jo gari boy ke jongi rumah kada di ke benta ke jongi jong ka Cass Hills si ke jongi Henry Sujer kat de siang di lawan dong bala Sujer no ya ka kumka Riboy district Henry kata kadi kebenta jongka kasih sujong tingi ngim so aku jing so jonga ngam so lesi ban ai da kata kerting North West Cass Hills ya kenika district ko mai jongi ngam so ya Henry ke ba ngado ban ong te tang kata ki arti bangi ngiso bubun balang ki kred no si bang kata Kemarang district lah ni katakan Central Cass Hills tang kita bide kata ka North West Cass Hills so kam daya ha bat ka jinglong jiman jong kani ka jaka ka jongi bat kata ka jing kata ka kerteng bide kani district